Shubor nakaslem jong unong san hima. Mentakasngi ke Hill Farmers Union Central Body, hapu kecinglam uba Alfon Bert Carsentio General Secretary, ba Stevenson Nongklau President Light Crow Block, Penshai Mashering General Secretary HFU Ribah District. Kita letera ada kecing tho show Principal Secretary Animal Husbandry and Veterinary, ban pensungo halor kimat ki bagi nongri senyang jong kejela ki kendu cing namar kecing syak nyot dor palat usnyang ubaki DNSM kalakta shisha yaki. Kajing ram palat ujing bam senyang, kajing bom biang ki dawai dashen haki dispensary, kajing syakta hak American Swine Fever, kadai kajing penduk mensiam shisha ki nongri jingri jong kejela. Kajing bom la syuk ban siu ya karam syaki bang kadai kamat kabasngok yabha. Kila pun pau bukum ki nongri jingri, kila sngokut lat bat kerpa deka sorkar bakan yarap, lem kumta kani kakam kabakira trei baro shikata kin sadap setang dakaram. Nakliang uba Frederick Harkungor, ula kular ban shim khiai kini kimat bala pensngo bat ula iktian ru ye director AH and veterinary ban lum jingyalang bat baro kinong risnyang ki badan hakikin hun bapher ban ya mirjumut bat persyang ru ban ya rap iki katu kani kimat ki bala ban le no wud minta kasih ki norap rap ko chite jo the hespa borian akan kan the boy akan kan di east ki district akan isi badam dan itu disiam di norap disiam pada kala di lapha itu so ko di kala di program jadi itu kita kalau bila terus dua kita mereka pakai jadi ke sampai dua dan tiga sekarang jumpa siang buat Kristian juga ina ka kaji kran wali dalam tawa siswa tabai na bu dan tular pendidik ka uji bakar itu jadi kini tang belak dua jadi sikit Kajungan penduduk demi mentakasngi ya i Sir Frederick Harkungor ibadai Principal Secretary jongka Animal Husbandry and Veterinary kadai halor kajungan i kendu kajongi ya i Deputy CM ibadai ba Preston Cintong au benai baladap te nomor bakani ke department kamdei kajungjungo jong i Deputy CM umta ila IKT ningi bangin kendu ya Principal Secretary jangka AH and Veterinary. Kajing wan ye kendu jongi mentagasngi kadai ya kaju i kamat. Alor kajing smokia kajongi kumka Hill Sama Union. Bat baro kinong yelam iba imsngi iba saja iba pendap ye kayeng kesem daka batiri sniang nang ta bat kiwi-kiwi kijingri. Te kajing wan jongi mentagasngi kelong banwan ra ye kikatu katni li kimat kibakta ye kinongri jingri. Kawai kadai ka kajing herdor parat jong kado kaba nyimla syu nakaliang jongki nongri jingri ali ki nongri snyang nakajela jini bangin penmi ya kani kajingnut jingsep kaba kani kador kahiar palat kaba ar kadai hador kajing bomdon jong ka sorkar lani jong ka department veterinary ban check ya kini ki snyang ki bawan na syabar lani kata ka quarantine center lani kata ka checkpoint ban check ki snyang syabar kindrung kajela balai ngikwa ia kini ke checkpoint kadai namar ba kajingrung krumar kajong kisniang ki bana sabar ki juan ra ki jingpang ki balai pujat ki bakta pada ya kisniang lokal ki jongi la stress ru hakabai dai bat kani ke jing kaba niju kendu nakapor sakapor kumki nongri jingri hakabai dai ke jingbam kajing rem palat kajong u jingbam sniang nang ta pada kajing bambiang ki dawai haki dispensary ini baru kait kidi kimat kiba kata ya kinongri jengri hak jela kajongi dan menta kasngi ngilai kendu ya Sir Frederick Harkungor bat pensngau ya i ya kene kajing bat nakliang kajongi mardor ilafon ya i director jong veterinary bat ila paktin bat de banlum ya baru kait kiwei bru kiseng kiba pek ya kabaha kamiat jong kinongri jengri bat insa pelong ya ke meeting na kabenta bangila banlum ya ki nongri sniang na kabenta banang yu ajung cucu alor kini ki amat ke banginya keren tenang ta pade na kaliang jungi ong bayin salum ya ka special meeting hak level ke jungi pan laru na kini ki points ke bangilira mata kasngi ke badan hadu nyo pratli ki points ong in sapet na kaliang ke jungi ya kinu ki mat ki bala ban pen urlong mardor na kaliang ke jungi in sa shimkia
bat banle ashwa ya kita giman dokumen ya kecil kedua mentagasngi tiang jokil sama union nang ye tray ngilang ai kecil kamon ketika tiang menyetrei bagi department na kabenta kajingha kajong kinong risniang namar kumba mentang iskultu bagi badan hakalun kidai kinong rap kibas ir mensim bat kibas syam shitam ban siupat ya kalun kabagi di bensim shitabagi What to do is Frederick Katungor akbaya ngayo bentuk slow jinge akbaya day akaliang ni kinong rep kepada kinong isnya dia nakaliang ketungi ila ular bentuk ya ka meeting dia kenduk ni syong menya perkat rangkat di doktor jangka veterinary di kermen ba ya kini kekam kan long ke basiso nang bangi kinong ri la ba ya ya rang ba dia continue ya kini kekam bede berkam isnya